Anar malaken yam kana diala content barwani lingua sama kanwar online TV channel. Ban leram ban jeling kel. Kan konon yaman wala shanga jandang ro ko pai bakal ron kina dang ro di jandang ro di dich. Bukon ler me ban jeling ka do badana chaja non kaja. Akan kon ne tog mi jiram jidit kanwar online TV channel go jen ojen. Der channel der je support ke der shon kel kaja. Ler ban lenga ban racha ka kuyone. Ten kona kap kare which kaso Sudan ten chalar bul mele no de kap Kenyam bana roi kamana chalat guasame anetin kontin tere wika so Sudan ala jang ten kan osren bargazal ban jome ban jokwen kel ka do badana chikana lat ka kuyone biya kamal kanur online TV channel neden te kan osren bargazal ken bike duël gori ngai kone duël gor ken biken ka gak dul gorten kontin gorgat kenten kan bekan ka gak mi wete lawo shaka kam yoken mi wete chaka kam yoken biga dul gor bekan ka gak do badan chikan lat ka jeno bikan dul gor gak ja do badan kan ka kam yoken akuma kirma yadit ano ko kan ka kam yoken ka kor penatin paiwa kenen ngikan gati shopke kina dang bakal widu ku dang baro jara widu ngwan ke chaka kam yoken rai wika so Sudan ne ti ka jang chikan wer rai kon ka jeno sen bargazal kadin kon lat ko rodian redul gor kamen ngikatin ano ken chiga te ka pes te ngwana long de tel yoda kam ka ke kuma kirma yadit ano ke kujamo chikana shulada no mu kana chana kam yoko bune dul gori bune ka ga kanosan bargazal chikan jaw mo chikan kwen domo kwa ila madane dial konti terewi ka so Sudan ngo de jala na mo ko na me kelba me de kum kirma yadi de je pressure ke je ko de kan yu nentin kon la ngey de kan go yor pinga jang lat kenen ngone ken yo person de shop ka diok kan ka kap yo pai diok kan yo pai ngwan ka yo pai diech kan ga kam yo akuma sa Sudan ngi kan lora banga nono chikan kuma chikana kam tan de shop ka jan baro widero tan jan baro widero tibu kuma kirma yadit baro de yale keja muwe ken chikan yo to chikan gangun ka kor tan jan dang baro widero akana te gambe kana lat mukwen kon tan jan dang baro an wale sorry tan jan baro widero an wale te kon ka shanga jandang ro ko pai bakal munyo da gwan wo dong de kanin dang jok kenen ngwan no wona ka shanga jandang ro di jok ke shanga jandang ro di ngwan mo kan shaka kam yoken na buga dul gor bukan gagak ngai kona gwan wo chukuma kem yadi chela no shika yo chikan ga latrech dung de wala na worech bina ka bang shirgaman chika payment chikan richa na la kam yo ontama larana wo ka bang bai ko kam yoko yom chiran wo ka bang bayo jiga no teler yal mititin pandi shuru teten batele yuri chala re chakuma lo shika lan shu na re banga no bayo jiga no dundo zero namo wajaga ne tingwan ka dier ka wajan ba chene tingwan chaka moyrek re wi ka so Sudan ko jin dong bidin ka yo ko chai jogo no ka chen jandang ru diok bi yo bi ga jek kan chen jandang ru ngwan ka kora yo ter yal bo jika bang non chikala ndo tane jandang baro widero muwe kan chukuma kirm yadit chikan yo chikan galasre kaja baga dul gor ba bne ka gak chikan lat ben wona na kan ka kam yo ron kinete run la ron kin dang ro jan dang ro ngwane shwa kana kan ka kam yo ken akane shine kuma tej ban wode ne kam yo do no kan yo to kan ka ban chirka mangai kona la kuma kirm yadit la promise ni ki yayne la kale de no ba yo ba ngun ka kore tel yal bangun jaw me chikana lat Raiken ka kui Dr. Bolmel ala Vice President pa kwany ka First Deputy Chairman ka kuma men raike kirma yadit ano dega kam yoken dega kam ka de kan ni de kan gor ka gatin kon tin ni ken ka jaw me de yanaling ka ta dana ci Bolmel ci rapport misano dare yo dare ka jakap ko dino kan yo kan ka top men bi ngai ka Bolmel ka gwase dan la ka pay diok chela do na ka chang jandang ro dungwan de yude ka tup ke
la yu de ka je ka ne dial content rewi ka South Sudan la civil servant lat ŋiääc gang police ni amene de intin content rewi ka South Sudan wona ko officially kin ne dial kon le rewi ka South Sudan de kan yu ken de kan ka je dundo shebe ken am promise da ne shalat kana benu ka gwade sha me shalat cha issue doubt so right now right corner tama te krik to ngwan long to ken go ci bol mel cha kalat ka ci bol mel cha gorno ba te shalat ba kala slet jen ku ene link kan ne to content kan osun ba gazal no be kan dul gordi al bukan ka gek so shabe cha chabe kan jang ti mi jen chabe dan de te ne di al bodar go alon ko de kum chunga jen no kum cha fail ko ba yo ke ba ji woj baka lok ke ba kam yoken jo ma di jen ling ka dob dan di jen linga no bana wo kam do dien no ka jo mu cha kwen gwasa me goro ba nyoga yakel riek mi chitok kare ka mo toga re wich ki kotoria no ban jo kwen kel chala do nena chane dich ti cho kwal shakana kel ka police kel kana ka wich ki re wiki kotoria state ka budi county te ka ki kotoria ka korni ne tin paiwa chala do te ka shur ti ci jen kana ka teposa ka ngwanitin konti la teposa use washu kanwa gwadma te ka hok ka kem hogne an gwasamo washu kanok te shop ke kit bidu ku dangro shukan ka page ka shukan ka jor cha kula do ne na gwade dane shaka shop ler shaka negne di shop ka dok kenyam alone to ka ne ti chiliu ka shwa mu ka jibon dangro kan jibon dangro to chala do shikanu liu gwade dan en chika woten alo munyo da no chine dang dich kake shika liu ka police kel meten wanamo gwade dane chikorje tokten ko wa kor mu jitong ni jen kake na mo meditin men bana kula ngai gwasa me ngai kon lat ka rodien re wika South Sudan ke liwan tama dungok charek nang na rodien dio je ka konin ten pai chane ngaje no chin wer chigni ka jang chane wel de shakanek ne wel ka jang ne de ka nware so ngai kon madan le rode anore wika South Sudan chi kume shemen gwadan de lat cheje leslet ko dongde maldareben de nade te kamal kamniken dungdo ajenda na gore ko kirma yadit bokulon wot ke mitere kwara chit kamen gore je en go dere bol mel dere je kam kom ngai kondi almadana le rode ajen monongo kum Uganda rei wich ka South Sudan ke ga juba ko ba kir ba je bengang chit kamen ngai kone rei wika South Sudan temetela mal meditin sengna malat ke jen ba doctoring ma char ba je luñ ngode kuma Uganda makana kon wich rei wika juba kere wika South Sudan keli tele mishale mal liep kuno dong mi bol mel be kom kirm yadit beja kan keje ke bete ka kor mbuto ko temete kene te ka par kirm yadit bo te ga ke kirm yadit ba chaka kula lat karar ka tin lat kene ka pin shanga ba mara bu kon diala ngach eno kor jatin re wika juba ka jen kwiro le dialati kirm yadit gangarode ko benware kena jang bu kente kor ko ba kolongot ke mitere kwara jen jawrana gode nyoye kel an biya te kamal ban nyaw jegum radien babay